Hei hi Akashvani Aizolani chanchin thar achhiar tu silin sang puya. Chief Minister Pulal do omana kai shwe sarkar chu langtlang le huam zo taka an kalzel tur thu MPF shil. Ramchung Hospital thabik te na NQAA certification to sel hok p CPEC ani. Union Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship Jayant Chaudhary chu Nimin Khan Model Skill Loan Scheme New Delhi ahong Zaina Paris Olympic tran ani don. Chief Minister Pulal do machuan a office a Mizoram People's Forum MPF hruai tu te Nimin Khan a koma sarkar kalzel dan tur an thuron teng e thak sakin akai thoi sarkar chumi puitan ril tharpua andin ani angin langtang le huap zo taka an kalzel tur thu alo shil Chief Minister chuan sarkar nitin kaldan uluk takalo thira lozir chianga ti dan tur thajok ne langte soi hoi atangkai em ani ti a State Project Monitoring Committee kalchomek dante tun nai na tho chia media lo lang then khat thok tu te chunga man lak dante tender then khat sarkar the thok na siam dante leiba chaman nga wang harsan to dan le man lak zui dante Central Sarkar in puk theichin siam chunga chaw sumpuk an tum thu te chumia ta in ran jamna lama man lak na te tun nai special drawing facility manga ninga emovel chaw an puk bel chan chu state sarkar ta na a hlok jok na omwang at ni thu te CBI chu Ramdan tharin aput ang thapa general consent pek ani thute lo shilfi a ai kalpo anti top dona dan omsa an ken ko angati a chutiang bokin non practicing allowances po dan ang taka kalantum thute mi puiten ril tharpuwa sarkar thar an siam to thute le waisen takin langkang le khop zo taka rorel kalpui antum tla thu lo shilani MPF General Secretary Reverend Ram Lena Pacho chuan kumchan ve chunglakin sarkar hmalang na thale dum tak mutur awmawangin anom hle ti a thataka ramin rel bolna le hmasona kalzel theinan an pol thil tumina soi angin MPF in angai poimo thilte ahne na thlenan ni thota langa hruai tu dangte point thu social media manga in beina na sa a mipuite an phok le phone ni ten an thri a sarkar soisel tam takhi chu thutaka ngai tlak lo te thutlinglu tuklo na sataka hanvorlar luite an niti a mutheya chuti role film khul azar sarkar ka atul na tepo omin an shia ti an soi ani Mizoram chunga fostering climate resilient upland farming system in the northeast focus project na thodan thirle na brainstorming session chu Nimin Khan irrigation and water resources department a nei ni a session hi ni chung manani ang heuna hian focus project noya kumruk chunga na tho sang te thlir hawani a Mizoram chunga kun thok tu chung kwa singni sangne jakko chuangin hlok joka an tho atanga hlok na tamjok ane thina turle sigle sadanglam zel mila lo nei dan injirtino le tha tho te clear hawani a project noya malak na sang te po chai hawani kum sangni somni pani November tha khan brainstorming session hi lokting taka lo nei ni to a kumina po focus noya thok officer le staff zani somni chuang an kal khom ani Ramchunga Hospital thabik te na NQAA certification to sel hok public health primary center PHC hena pek tharle ani a heti hian Mizoram NQAA certified facility pakwa omta ani health minister Pilarin Puichuan heti ang din hun thleng tur theitop chu tu thoktu te zongjong chunga lom thu soya India rama tamdoin thabik than chu Mizoram in ane bel zel chu Mizoram tan me lungpoi motak ani thu soin thoktu zongjong te in pek na le thona awangin lom thu soya hetiang din hun lo ve theitur hian midang te point tran thar zel se chutilai ro chon loman don atan mainilova mani na thona thewa taimang so chunjam zel tule tho ho thana te nun phunga betla tura thathalova tanrol apoimo ani ati CL hok PHC thoktu zongjong state quality team district quality team le Mizoram health system strengthening project team te impeknara chu afak le ati bok damdoin try NQS certified matur hiam district level state level and national level atangin te na sang paltangin sel hok primary health center hian za sam sari pakwa hmuwa damdoin thate na hin te fung sang sang ni chuanga om ani State Task Force for Immunization STFI chon chairman Health and Family Welfare Secretary Pisang Sin Chin Zahovin Nimin Khan mena kon thu khoma Mizoram district sanga shridana pe konga malang na tele program hlotin pui to na te tarlan ani STFI meeting a hian NHS Mission Director Dr. Eric Zo Moyachon Mizoram Puma immunization program sang kalpui mekdan atalan no report ngai thakani a zonale chana hun man ngal in report petu te dan soifi ani Rampuma na pong kumachin zinga
alo bera za som ko panga immunization hlotin pui ani theinan the top cho mek ani a state district le block level a sarkar le tlongai pol te thon thane apoi mo je soin mi pui te na immunization poi monate shir lama na sele zul nak zel dan tur an soi ho ani KVK sership te nimin khan not van lai phaya PM 100 days program on diversification program on oil seeds during Kharif 2024 polin badam chin huna field day and manga he field day and man hi badam ching tu tem KVK mithiam te malak dan le malak mek na thiam na chana tan man ani Dr. T Vanalngur Zava senior scientist and head KVK sership in kal khomten hena Mizoramin shiaklama chanlak amamo thule intodel theni nate intodel tura thai chi than konga uluk atul thute soina fuyani keni zoming lena subject matter specialist agronomy chon thai shiak paya intodel thena kong zaw tak om thu ta langin in kom hono toy manani nu hian KVK demonstration plot at badam chin en ho ani a an shed dong ang in shil na hun manani bok heun en not vana phai khwa badam chin tu mi samthum vel an tela KVK sersi mulan noya hian tuna hian khoparuka badam ching mi somsari vel anom mek ani Mizoram Class 4 Contractor Association chuan thu chu semin an tho thei chin ti pulani chalo moment ti thuan soi MCCA chuan Mizoram sarkarin thamasani samni poroka thuwa chua Mizoram Class 4 Contractor 10 cheng noi somnga chawna an tho thei thin chu cheng noi zani somnga na thok thea hlan kai an ni ta chalo moment ti thu soi Mizoram Chief Minister Pulal do male PW Minister puwanal hlan te thei top chua puina azara a hlotin an huta chu lo moment ti thuan soi ni MCCA General Headquarters on hunrei tak atanga andam kho chu athina tura thale jungan senga no be to nuwa an hlotin na chu lo moment ti thuan soi ani Longkla District Petroleum Dealers te chuan thu chu semin an sum don na harsan an to na sadawangin ka le thotan ni tangin an harsan le boina chin felani ma chuan tuyal thei laklo thunjom lo ni se anti thu chuan siam nu hian Longkla Additional DC PB ma somtong ka shwin sarkar official NGO le koran ayo ba ka Longkla District Petroleum Dealer te thutkhom man mo ko halani a thutkhom ai sarkar official NGO le koran ayo te chuan petrol dealer te chu an thu chu su turin nge na Petroleum Dealer te chuan an ngen na zauman ti rolin all Mizoram Petroleum Dealers Association noya omani angin ampeda lama thana thutlung an siam tu thun soini Well ten petrol pump atanga petrol lak theizat bituk siam tolo tura ngen na ompo lungrol taka pomani a petrol la thin te zinga barrel nga ay tam la tur te chuan deputy commissioner's office atangin permit lak zel ni se permit nei motor te chu CYLA duty 10 down na uni senti up CYLA le petrol pump nei tu te point abik taka income na lo nei se tin an rel ani heti la hen sarkar tha chak turin central oil chuan Rakhine state a 12 thele leitha lu tur chu khau takin an la dang chunjom zela tu thani sampru kha Longkla District Magistrate chuan Longkla District ka filling station te som tur thupek so in 12 the aman bithle ai sanga thalcholo turinati a Myanmar ramdanga sumdona kai noya 12 the pek so rem tilova Longkla District sunga danova 12 the leile phurlu a khabboka mamu ai tambura do District Magistrate chuan rem tilo bok ani chanchin thar hi akaswani aizor changa puan ani Union Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship Jayant Chaudhary chuan Nimin Khan Model Skill Loan Scheme New Delhi a honga he scheme hina tumber chu ramchunga thok the thalai te tha ti chakani a zirnale thiam thilama thalai sini sanga chong te tan tran puina pedon ani thu sem pu Chaudhary chuan he scheme noi loan amount tamzong bituk chu ti punni in amma anuai khatle singa ni thin chu noi sari le singa ti punani ti a Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in Union Budget apart from Pokhan scheme hi asoi langani ati Prime Minister Narendra Modi chun tun pathiani chumada sompat khian akaswani kaltangin mi puite hne na thu soina man ki bat program mangle dona mizo tonga le lenya chunjomanga tun chuma mi hi episode zale sompanin turani akaswani news website de news on AIR mobile application ate ngai thak theni anga AIR News DD News PMO le Information Broadcasting YouTube channel ate live stream ani ang Zaina Paris Olympic tan ani don opening ceremony man ani matangin in the ten khat tan ani a Nimin Khan mi pale me che thalka intisia ka India IOT anin lana mi patim le me che team 10 ranking round na quarter final an thenga tun thani samni parida kelsun zamani ang Paris Olympic hi zanin dar som khata honein khomro pui taka man ani ang chanchin thar serti topna na tlang pui Chief Minister Pulal do mana ka issue sarkar chu lang tlang le khop zo taka an kalzel tur thu MPF ashil
Ramchunga Hospital thate na NQA certification to selok PC pek ani Union Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship Jayant Chaudhary chu Nimin Khan Model Skill Loan Scheme New Delhi a hong Zainab Olympic Tan ani don chu tizong chu chanchin thar kan pon thei chu ani